Nè prực ngày tì đập rộng pi khai thnu năm pi pon một phẩy pram, pre ông cha nô đom chạ cà vọt, ai ở kẹ rì tút om pre rì khát ca lai prem hạc sát, bàn giếng xua sọc túc pre con tuập chủ mục, đại cầm pung sầm rạp chia bào nơ mình tì pet pre kê tổ mê lia, khung rì thani phnom penh, khung ở cả ní, pre ông cha nô đom chạ cà vọt, trong bàn nom yốc pre ông nói ốp thom đom mình tì pet, nâng chun đo cho tự chun phong đái, prom tiếng bàn xạ xua sọc túc đòi pre cai vi ca snat snal. Nâng cổ rụp đăng côn yang chiri chiri bom phốt chấm pua vi rập hiệp bong ôn con tọp tiếng ó đại banประยุทธ์ประชังនឹងខ្មាំងសត្រូវយ៉ាងអង្អាចក្លាហានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីព្រះអង្គម្ចាស់សូមជូនពរដល់វីរៈកងទ័ពទាំងអស់ឲ្យបានឆាប់ជាសះស្បើយនិងទទួលបានជោគជ័យលើសមរភូមិនាំមកជូនជាតិមាតុភូមិវិញនៅសន្តិភាពបូរណភាពទឹកដីកំបីឃ្លៀងឃ្លាតក្នុងស្ថានភាពនេះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រវុឌ្ឍបានយកប្រតិទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់វីរៈកងទ័ពនិងជនភៀសសឹកដែលរត់ភៀសខ្លួនចោលផ្ទះសម្បែងដោយសារតែការបាញ់ប្រហារយ៉ាងឃោរឃៅនិងអំពើឈ្លានពានទឹកដីពីកងទ័ពសៀមព្រមទាំងបានខិតខំអស់ពីលទ្ធភាពប្រមូលធនធានស្បៀងអាហារថ្នាំសង្កូវសម្ភារៈផ្សេងៗដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនទាំងនេះយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំបំផុត